دمو چاقا و خوش به کردن برومت دمو چاقا و خوش به کردن آناتول ناونین هیجا اون گیشتک بخیراتن برنامه پیکان تیوی ایرو برنامه کدن میوانه مالویه میوان ما ایرو یا برنامه پیکان تیوی برز شورش رشی و عبدالله دوجیه برنامه ما لسر دیروکو و کوچبری کردن آناتول ناوینه اما میوان خیب قدر بلند را و مجاره نقاش بکن بریکو ام میوانن خبر ناس کردن آنجا بیرین سر اکرانه چند خبر هنه است خازم وانا جوار بخونم آنجا پیشکش بکن وقت اونجا دزانن ویروس کرونا هنگ بردوام دکه هم لمملکت هم لأوروپا وقت پیکان ام بانگلوه گشت کاتکن کو تدبیره که خازن او بکن بجیه بینن تدبیره بجیه بینن و تطبیق بکن مقاطع خبن مقاطع دور عالی خبن مساج ما ددیو جی وکن دزانن لأوروپا دبرن دنی رجالت ناوین کامپانیا تکریه کامپانیا جبوی آزادی برز اجالان وک پیکان امجی دبین آشتی لترکیه و رجالت ناوین آنجا به دیالوگ و به چارەسەری پیکواره جبر و امجی بانگل هر کسی که تکن ریا چارەسەری ریا دیالوگ به وکرن دا کو آشتی پیکواره خیلی جوه مساج کامل سر او که هی پیکانه و کند زانن دو پرتک دو کتاب چاپ کربون و کتابانه هم خازم بدن ناس کرن و سر اکران رج خویاده که پیکانه پیش برکک چکر یعنی یارشمک چکر بود تور دا و هر دو پرتک جی و خالات هاتن هلبجارتن و پرتوکا یکم یا پرتوکا که چروکا جبوی زاروکا یا جبوی کرکا یا زمانه که پر سوک پر راحت هاتیه نویساندن جهلا برز شورش رشی و هاتیه نویساندن با چروکا لعانا دولیه و روژاوا و دوردنی کردستانه جی آوا که ده دوک تی گوتن لیل لبا ما بناو دنگه تی ناس کرن کسی که بخوازه و پرتکا پیدا بکه بیستینه آنجیج خرج زارو که خرج نوی خرج بیستینه تکاره پر روبری و پیکنه را تکیلی دانه ام تکارن جوان را بشینن پرتکا دویم ایل داره هانا پرتکا پریز حجوی مستویه حجوی مستو بخش کردین قر شهره پیش برگده وک خالتا یکمین هاتا هلبجارتن و پیکنه جی وشانا وکر پرتک وک رومان هاتیه نویسندن وک رومانا که کل باجاره کی ندیار باجاره کی خیال هاتیه نویسندن زمانه کی پر اکادمیک پر باش هاتیه نویسندن هنک جی بحثا باجاره خه بحثا پر شهره دکه کسی که بخوازه و پرتکانا بیستینه آنجی بخوازه بمگه امتکارن وک روبریو پیکانه لکدر اوروپا دبه آنجیل مملکت امتکارن جوان را بشینن کموان گوتم شنده است خازم میوان خه ام بینن سر اکرانه پریز رژی اگر بکاری میوان ما بینی سر اکرانه پریز شورش رشید بخیراتی برنامه پیکان تیوی باز ایوار باش پریز عبدالله دوجی بخیراتی برنامه پیکان تیوی سلامت ایوار باش سپاس از خازم میوان ما هنک کرداسی بدم ناس کرن جبر که هونجی ناس کرن لیدی ساجی از بدم ناس کرن میوان ما پریز شورش رشی لکتورینر نویسکار و سیاست مدار پارتیا مداراتور سوریه ام دویجن تو بخیراتی پریز شورش میوان ما ایدن پاریزر یعنی اوقات سیاست مدار ونسخا پارتی سوریه و خیر جوه روبر پیکنه
پریز عبدالله دوزی جو بخیراتی سلامت. وقت موجود زانن مجارا ما لسر دیروک و کوچبریا کردن آنا چول ناوینه ما هر دوک میوانی خش بوی هلبجارتن یه هنکت دربار کوچبریا کردن آنا چول ناوین و دیروک آوانی کو هنگ پرانی کردن آنا چول ناوین یعنی وقت زلال به نگشتنه خازن و میوان خار نخاش بکن دبکو فعلا کما ببه انسان ما گهدار بکن دیروکا کردن آنان چور نابین چاوایا چنگ هاتنه لکدر بجیبونه تایبت مندی وانچنه کجان عشیرتنه زمان دین مذهب امی وانا گشت کاب میوان خراب نخاش بکن استخازم دست که پریز عبدالله بپرسم und karen nijmara hinek bahsa evke veke prez Abdullah Taw kamal kum ne divan tabli hafte rasm yazak mishki bale prez Abdullah kurden ana çole navin koşberi khin berdawam dike u bkharaji galek guhartin u tabli havetine karish karama khaj maravan guhartin ku bkhara ani çine yani dema ku am jwalat derketin am Kurdistan derketin و ام نهال اوروپانا ام لهاتن آنا دولیه و توی 300 سالی آنجی 500 ساله گله گوهرتن چه بون کاری هنگ جمرا بحثوان بکی بله شخوا yani destpêka hatina me Kurdên Anatolya navîn ji bo herêma Konya ji bo Ankara Yozgat yani tavayê Anatolya navîn hedefa wê komkujî bû yani tunekirina Kurda bû parçekirina Kurda bû û kemkirina nüfusê Kurd gorî nüfusê Tirkiye bû hedefeke wê wisa hebû jê şinda yani jêre dibên komkujiya kültürî fîzîkî çandî yani soykırma kültürel soykırma kültürel ne tiştekî ku salek 2 sal 3 sal ji devam dike yani dikare 10 salan dikare 100 salan mînakê vê herî belkêş herî mezin herî pêşçav jî em in Kurdê Anatolya navîn yani ji parçeyê Kurdistan ji parçeyê Rojhilata navîn cuda cuda dînê cuda lehçeyê cuda zimanê cuda ji coğrafiyê cuda anîne ji xekê dûrkirin yani ji axa wan dûrkirin ji çanda wan ji kültürê wan ji nasnama wan dînê wan tarîxa wan yani ji her tiştî tu nekirin navê vê jî yani hukuknaz dama yekitiya neteva yani jêre dibên Tirkiyeyan bêjin Birleşmiş Milletler ki herî destpêkê hukuknasê piştê şerê cîhanê duyem Rafael Lemkin ew ji behsê wan tiştane dike yani dibe tunekirina zimanê wan tunekirina nasnama wan tunekirina tarîxa wan tunekirina dînê wan tunekirina ekonomî siyasî yani wisa komkujiya kültürel soykırma kültürel beş bi beş di kanûna yekîtiya netevan da jî xwe derbas dibe me jî va jiyan kiriye 100 salan yani ziman xwe qedexe bûye tundî yani zarokê 7 salî dema diçin medrese zimanekî dî dest bi medrese dike yani tiştekî dervayê insaniye yani tiştekî tabî niye çanda me kültüra me zimanê me dengbêjî stran edebî nivîs tiştek nebûye yani bi tundî tu nekirin û bi tundî kültüra tirketî yani asimilasyon a dînî işte a em bêjin sistema devleta Türkiye farskirin jî beşê duyemê asimilasyonê ew li ser Kurdê Anatolya navîn hatî fars kirin yani soykirmeke mezin e ekwa xwe da esasê xwe da 30 sal 40 salê dawî jî
باشێکی وێ ئەوروپا دەوام دکێ قۆچبەرکردن یعنی تانێ لە ئەنەتۆلیا ناوینژی نەسەکینی میلەتێمە پەرچە پەرچە هات ئەوروپا هەرکیل دەوەرێکی پرسکرێک مازم بوون ji kültürê dûrketin ji nasnamê dûrketin em hîn yana maxdûriyê vê siyasetene vî şerîne em tarîxa xwe nizanin em nasnama xwe nabînin ji dest me hatiye girtin yani hîn em nizanin kol û pîrê me ji kujan gunda çawa çi şeklî dîroka me kültûra me هین به 100,000 زاروک کردی آناتالیا ناوین یک حرفی جی به کردی ناخینه اوا سوچه که مزنه دیجی مروواتی دیجی انسانیته ال اروپا جی پرسکری که جدا جدا دوام دکن سیستم دستلاتدار هگمونیا دستلاتدار شهر کردستان شهر روجلات ناوین همی کرد یعنی ج کرد هراسانه بگره حتى عفرينه جو كرد اناطوليا نوين بقرا حتى كرد ارمنستان حتى كرد نوين اسيا حميت بن خطريه كومكوجي دانا شغال برچوبه ما مديت لساركاني لعفرينه لروجافا كرد ازيدي لشنغالي لباشيقه لجيدي چهات ساريما لحلب نهال باشور شارك چيدبه وانا حمي بهبره گريدوينه نجهب دورن دماشر مزن ببه فاشیزم یعنی مزن ببه کسی تبن کم کجیه دا کسی خطریه مزن ببینن کسی کم یعنی کسی و کرد آناتولیا نوین لانقره لقونیه چا و کرد حلبه اشرفیه شیخ مقصود چا و کرد موسوله لشنگال نو موسوله کم کجیه را در باز بون چاوا کرد رقا دایری زور سرکانی نها گرسپی او خاطری جی سر همی کرده هی لو کرد آناتولیا نوین جا خاطری که مزن هی مالسف یعنی جور به جور جدا جدا چل ولات چل دروای ولات هم سیستم فاشیزم دستلاتدار ام بیژن دولته و سیستم هگمونیا جهانی ام بیژن یعنی کلمه که کپیتالیست سیستم یعنی تو نکرنا زمانه تو نکرنا کلتور تو نکرنا چند اکونومی یعنی خورخستن نکرن نگنه هف او کنکوژیل سرما چه بویه و سرماجی دوام دکه نها گنجک هاتی یعنی به ناسنامه به زمان به رخصتن کری لهر دولتی که اروپا و جاریجی پروبلمی دی درد کنن چه پسیکولوژیک چه خوناس نکرن به هر شیوهی پریز عبدالله دوجی امی گیب هفرا اوت نکن ام باش هرن امی باشتر بکو امی پاشه وگرن سروانا دستپیک دا تا بیژن دستپیک چاوا بویا چاتی سری من اوانی زبان سپاس کری مالا تا با از وگرم جمع پریز شورش رشی هم سالانه لیکولین دکن لسر کردین آناتولی ناوین دما که ام بحثا کردین آناتولی ناوین دکن دتکاریش کرم اخوک جغرافی بدی ناس کرن یعنی ام لکدرنا دما که کردین آناتولی ناوین ام چاوا خلقه که نزانه چاوا بزانه که کدرنا کدره دجی بله یلک سپاس که احمد جبوی او در فترت دامن حوالک ما تماشات کن گدارد کن جی بری سلافت کن برای همین باش بم دمات باس آناتولیا ناوین دکی بگمان ناو بین جغرافیا کد ناو ترکیه داره işte Başur Aksaray لروجهات Kırşehir Kayseri باکور ام بین سینوری آنکارا و حتی اسکیشهیر لروجاواج حتی اسکیشهیر مرد که سواسیجی داخلی و بکه لی او جغرافیه tabii ki
beni her çıkas coğrafya ev beji Kurdên li vir dijîn têkiliyê wan bi Kurdên Adapazarıyê re heye, têkiliyê wan Kurdên Semsûr Malatyê re heye, Kurdên em Dorfrat Efrînê re heye, Kovanê re heye, li Bakur li Serhedê heye, Rusya re heye, Xorasanê re heye, Kerkük û Xanexînê re heye. Bivî avayî yani dema coğrafya Anatolya vek coğrafya didî nasîn belkî navêna pênc bajara da kombiye alaneke pir fire he deşt e bê av e lê vek em bînî Kurdê di nava wir de dijîn jî te hesab bikî hema coğrafyayê Kurdistanê bi temamî digire nava xwe. Yani em dikarin bêjin Pirêz Şoreş Kurdistaneke minyatür li Anadolê navîn heye. Bêguman yani em bênî Kurdistaneke biçûk li Anatolyayê jî heye ji ber ku em li Anatolya navîn sê zaraveyê Kurdî diaxivin Kurmancî, Lekî û Dimilkî ya jî Kirmaşkî sê zaraveyê Kurdî ne vana va zaravana li Kurdistana mezin jî tên axaftin. Ji bo wê me re dikare bir qetî bêje ki Kurdistaneke biçûk li Anatolya navîn jî heye. Spas dikinî. Em hinge wê çaxe bi herêm em bidin bidin û bîstînin. Dema ku tu yên Kurdên Axareyê girêdayî van bi kujan herêma Kurdistanê re heye û taybetmendiyê Kurdên Axareyê çi ne? Bele. Nat dema bahsa Kurdên Axareyê dikî bêguman Axarey bajarekî cuda ye. Bajarekî nêzîkî em bêjin Qeyserî û Qirşehîrê ye. Li Sînûrê Konyayê. Li Axareyê di nava bajêr da Kurd tune. Yani piştra çûne lê em bên destpêkê Kurd tune. Kurdê heyê jî li dora çiyayê Helkecik hatine komkirinê. Rojelatê Rojelatê çiyê Kurdên Kirmaşkî ya jî Dimilkî nişteciyên li wir gundê wan hene. Li Rojavayê çiyê jî Kirmac hene. Sala 2018 ez çûm ra min bijat ez geriyam li gunda lê min li ser Kurdên Kirmac ya jî Kurdên Swêdî min lêkolî nekir. Pirtûkeke bi vî avayî min amade kir. Dîroka êla Swêda. Dema tu bahsa Axareyê dikî yani hem Kurmancî axif hem Dimilî axif li Axareyê hene. Tevhev 38 gundê Kurda li wir in. Min ser taybetî li ser Kurdên Dimilî tu lêkolînê min ê taybetî tune lê ji bo ku min ser aşîra Swêda êla Swêda min lêkolîn kir ez çûm Axareyê gundê wan geriyam. Tu dema bahsa êla Swêda dikî Swêda ne tenê li Axareyê li Anatolya navîn jî hene. Beşekî 5-6 gund li Anatolya navînin, 6-7 gund li Axareyê ne, dîsa li Amedê hene û li Xorasanê hene. Li Rojava dora bajarê Reqqa û Hama Humus hene. Yani aşîreteke biçûk xuya dikê. Mesela Anatolya em dizanin ku 4-5 gundê evkê hene Swêdya hene. Lê wek îsberî ki ev ya jûriya îsberî xuya dike. Dema tu lêkolîn dikî tu dibînî ku ew çi qes dîrokeke wan e mezin, dîrokeke wan ê em bênî bi şan û şeref hebiye. Dema tu li ser Swêdê de axivî li ser navê Swêdê hinek dîtinê cuda hene. Germicavî bi pirsa Pirêz Şoreş berdewam kirin. Li ser navê Swêdî du dîtin hene.
yek Sevediye, yek Süleymaniye, yek jî Kilêriye. Na esas navê embenî êleyê aşîretê orijinal Sevediye. Lê piştre di nava Federasyona Süleymanî de hatiye kom kirin. Bi taybetî li dora Amedê navêna Amedê Mûşê da wek Süleymanî derbas dibe. Heta li wir mirîtî çêkirine. Vêra mirîtiya Çapaxçû tê gotinê. Ji salê 1514 heta 1709 niha li wir xwedî mirîtî bûne, xwedî dewlet bûne. Piştre dema Osmaniyan em benî vergî jê sandine, baş xwastine, vana fîlîkê bizina daye devletê, ji ber bajêva, ji ber perava, fîlîkê bizina dane, wê jî gotine qil vêre. Yani Kilêrî. Navê Kilêrî jî ji wir tê ye. Yani navê esas wê orijinal Sevêdî ye. Ev navê Sevêdî jî ji koka xwe dige ew ki koka xwe dige eba Müslîmê Xorasan. Yani mesela vêje bir hatî belge hene ku evana xariciyê eba Müslîmê Xorasanî ne. Koka wan dige Xorasanê, ji Xorasanê hatine em benî rojhilata navên taybetî jî dora Kerkûkê. Dema eba Müslîmê Xorasanî ji bo Abbasiyan şerê Emeviya dike, bi xera 14 êlên mezinê Kurd jî tîne. Şerê wan dike, şerê Emeviya dike, Emeviya têk dibe, yani wana yenmiş dike, şu navê Abbasî, rêveberiya Abbasî tê. Di nava di vê rêveberiyê de ji bo ku alîkariya Abbasiya kirine, Abbasî jî ji vê êla Sevêdiya 4 vezîra digirin. Yani vezîrê Abbasiya 4 xe kurmancê Sevêdî ne. Bi taybetî dema Harun Reşit Xelife Harun Reşit yani salê 786 û heta Heysedî 4 kesa ji vana vezirtî kirine ji Abbasiya ra. Dema di Abbasiya da dewlemend dibin û bandorekî vanê zêde çê dibe, Xelife ji van ditirse. Harun Reşit ji vana ditirse, bangî vezîrê xwe dike, bihaneyekî jê dike. Piştre dibêje eger ez te bikujim ya jî tu tê keyf tengasî tê çi bikî? Ew jî dibêje di güstîrka paşa güstîrka min de jehrê zehîr ye, ez ê bimijim jiyana xwe dawî lê bînim. Yani insanê pir merd û qehreman e jî. Ji bo wê piştî Abbasiyan ya jî Harun Reşit vê yekê dibîne, dixwaze vana ji holê rake, ji bo wê 4 vezîrê Sevêdiya dikuje. 4 vezîra dikuje, piştre ew ê dinê girêdayî wan jî direvin Bakurê Kurdistanê. Bakurê Kurdistanê berê destpêkê tên dora Hekariyê, piştre tên dora Amedê. Amedê dora em benî bajarê navêne Amedê û Mûşê li wir mirîtiyê çê dikin. Mirîtiya vêra di dîrokê de wek mirîtiya Süleymanî derbas dibe. Lê mirîtiya Sevêda ye. Ji 1414 bigire heta 1709 niha wek mirîtî li wir jiyana xwe berdewam dike. Piştre di nava mirîtiyê de em benî nava rêveberiya mirîtiyê de pirsgirêk derdikevin. Em benî bira dijî hev derdikevin, pisma dijî pismêm derdikeve. Dawî de bacê jî nadin Osmaniye. Osmanî dixwazin vana ji holê rakin û axir bela dikin. Ev mirîtiyek hatî bela kirin, parçeyê wan tên Axsereyê. Parçeyê hatînê Axsereyê tabii em başta li vir dikin, em başta Sevêdiya dikin. Gor belgeyên dîrokî 1770 niha li Axsereyê bicî bûne. Wana kurmacin.
پشترا بشکی جوانا دنابین وان ترکیه دا پروبلم چه دبه بشکی جوانا تی آناتولیا نابین یعنی گنده تین گنده قندیل بشقاوخ یایلا چوله چیمان قوناغه باقچه عیشی که او کرلگه لور بیجیدون اوک اکثر جیمانی işte günde Sinanlı, Çavdarlıya Jir, Çavdarlıya Jor, Bektaş Deresi, Mirxan, Cerxan, bir avay nava günde burada diminin. Günde veki megoti le rojavay gün çiye helkecigin, çiye helkecigin, hina jilur kurmacı da axfın, adet rusmi xaberdam dikin, lemi xabın جبر کیماسیا ارده و امبین دواره خه گند همه بالا بونه پرانی وان چونه نوا اخسرایه پریز شورش ببرنم گوتنا تا قد کر از خازم بپرسم یعنی تی گوتن که لآخسره 14 گندن سیودی هنه راسته؟ نه سویدی نه گیشتی نه سویدی نه دبه که کرمانج مرید کاره بیجه کرمانجن اره جوانا 7 گنده 7-8 گنده سویدی هنه اویدن کرمانجه تکیلن yani tekelabın tevlihe günde zaza 16 günde zaza hanelur yani kurdi demeli ve kimi gotil rojalat çiğ dijin evci hatta hero bizmane khada afın lel ser wana lekolnek min taybet nine pasi ki az zanım min lekolin yani lekoli embenis kem bejmekri asli wan amede hatiye heri dawiş amede hatiye le damat be kalara da axfi meznara da axfi ev dibêjin em ji Xorasanê hatine ev hatina Xorasanê devê xelkê de devê mezina de rast e ji ber ku piraniya Kurdên Anatoliyê navîn û Axserê ji nav da em ji Xorasanê hatine piştî hatin Xorasanê mesela em bêne mirîtî çêkirine dewlet çêkirine piştî devlet çêkirine Osmaniye ev dewletine xirab kirine û piştî wê jî ev bela bûne îro jî mesela li wir du zerebe axifê Kurd hene rojalatê çiyê zaza rojavayek çiyê kurmaş hinek ciya jî tevlîhev bin mesela hinek gund jî kurmaş zaza tevlîhev dijin bi awayî hinek jî ji ber ku navbeyne wan Tirkiye de salên 1700 1700 nêzîkî 1700 problem çêbiye hinek ji wan jî hatine Anatoliye Anatoliye hatini mesela hinek su hatine hinek jî dereng hatine ev gundê çîmanê yayla çolê işte Qandîlê û çîman qonaqek me behs kirî ew ne hinekî dora salên 1705 hatine yani 1740 1705 hatine hinek jî 1800 hatine 1808 ji Axserê hinek veqetiyan hatine navbenda dema şun bar axfîm wana jî digot mesela hîn mirovê me li Axserê hene bi awayî merid kare bêje bi kurtahî ev e Axserê dora Axserê dora çiyayê erkecî kurmac û zaza de jî bi giştî 38 gundin hem zazakî hem kurmacî te axaftin zaza ji Amedê hatine kurmac jî em binê ji Amedê ji mirîtiya wan 1707 na hatiye xerabkirin ew na jê jûr hatine li wir bicîbûne û piştre beşekî wana hatiye Anatoliyê navîn belê سپاس dikin Pirêz Şoreş hinek sîwîdî li hevalê me dibêjin hûn cêde cî nadine me û me nînin ziman yani şoreş xarziyê ve û demeka dûr û dirêj ji we re veqetan gerek hûn ji vir re şin de deng jî nekin ha mala te awa spas dikin va jî bila henek be ne bêje mesela bênê erê xalanên min in lê dîsa jî sevê de bi giştî Kurd û hane em bênê
ve taybeti jî sevî da xwedî erf edetê xew xwedî dîroka xwedî çandeka derdikevin heta hîro jî mesela gelek Swêdî li ser çanda xene li ser zimanê xene xwedî lê derdikevin ew ya jî cihê kêfxweşiyê bêguman lê mixabin gelek jî bela bûne hinek li bajara dijîn hinek jî li gundan hinek li Ewropana gundê wan jî ez hemiya gerîm taybetî jî Anatoliya navîn ji bo ku xalana min ez hema mal jî geriyam ez ji wan gelek razî me spas سپاس کریم مالتا و اره اجی به مناسبت حواله ما هبون اجی چند جاره چوم راستی وقت گوتیه اگر ام وگرن سر گندن قرشهیره آنجو کردن لقرشهیره دجین از ود ببینم تو کردن قرشهیره دا به من وقتی که کردن قرشهیره کردن هاتنا قونیه و هنک تکیلی خیهانه گریدای هبن آنجی از ونگ دزانم نا rast e gundê Qirşehîrê bêguman girêdayî aşîra ya jî Federasyona Reşiyan e Kurdê Konyayê û em bînê beşekî Ankarayê heta Eskişehîrê jî reşîn e ji bo wê me dikare bêje ku yani Kurdê Qirşehîrê bi temamî reşiyan e ji nava reşiya derbasbûne piraniya wan li Kurmancî diaxivin piraniya wan li navçeya Boztepe ji sedî yani Boztepe ji sedî heftê Boztepe Kurmancin gundê Kurmanca hene dîsa Çîçek Dawiyê ji sedî belkî şêst heftê dîsa Kurmancin Qamanê hinek nava yani hinek gundê Kurmanca hene Axçakentê dîsa gundê Kurmanca hene li vir jî mesela em bênî dema em behsa Reşiya dikin Reşiya Federasyonu li Anatoliya navîn em dibêjin 12 bav yan jî 12 aşîretê girêdayî Reşiya hene mesela ew ê li Qirşehîrê beşekî ji wan li Qirşehîrê ye li Qirşehîrê Mifkî hene Şêxbila hene Berkatî heye Oxçiya hene Ümranli hene Mehanî hene vana jî dîsa girêdayî Reşiyan e yani wek Reşî xuya dikin ji bo wê mesela hinek aşîrê di nava Ewkê da di nava Kurmanca Qirşehîrê de balkêşin mesela ez behsa yekê bikim Ümranli mesela heye ya jî em dibên Ümranli ya jî Amanlu ew Amanlu dema tu lêkolîn dikî di nava Mirîtiya Dulqadir oğulları da derbastılar. Yani Dulqadir oğulları Türk dibêjin ku Türk'in lê de esas da tu alaqawan Türka tune hemeyê êlên Kurdin ya ji aşîretê Kurdin ji nêzîkî 700 û bawer dikim 777 aşîrê Kurdan pêk hatiye dewlet çêkirine ji nava vê Ümraniyê ya ji Amarlo navê xwe esas Amarlo ye lê di mesela Qirşehîrê jî heye dema ez çûm İranê li nava Gîlanê ye nava Gîlanê Gîlan jî eyaleteke li Bakurê İranê ye di navbêhna Tehran û Hezardenizî da ye em bêhne li kenara Hezardenizî ye li wir vê herêmê re Gîlan tê gotinê ez çûm dema ez çûm ra geriyam gundê Amarlo vir hev mesela ez nava Amarliyana geriyam di nava Amarliya da ji çend kesa em me deng kir wekî me ew jî wekî me deng dikin digot mesela digo em reşînî mesela mezinê wan kalê wan digot em reşînî rast e reşîn e tavê ew ê niha îro li dora em bên Qizilirmakê bê Ewkê ve bê Gîlanê ve yek aşîretin dîsa li Xorasanê Amarlo hene ez çûm nava wan jî mesela geriyam li Xorasanê ewna jî beşekî ji wan e yani tenê aşîretek bî sê parça parçek hatiye dora Qizilirmak parçek li Gîlanê ye
parçak şil Khorasan'e yani. Ajbuy ve mesela em beni hatına damatı bahsa Kurmancı Kırşehir'deki yani ne tane Kurmancı Kırşehir'i wana giredayı jene işte wana magotya bahsa meraşiya kir giredayı reşyana reşi giredayı kebun reşi jid nava ve mirite Dulkadir oğulları Dulkadir oğulları navenda ve merkeze ve maraşi bu Ali Osmaniye ve hat ruhandın yani ule hat rakirin dema hat helveşandın 1500 de yani devlet 1337 hatiye çekirin 1520 diyor Ali Osmaniye ve hatiye jhole rakirin dema va aşiretten jhole hatına rakirin parça buna parçak nava Türkiye'de embeyin Osmaniye'de maye parça küçüğe gilane halkhale sala çünkü az çubum halkhale ve devre geriyim min ev pırtuk nefsan diye diroka Kurdên halkhale mesela da tabii ki bir teferruat de baskirin hemi detayı wan de baskirin belki az ne karın bernameye ki de detaya hemi benim zaman Ledibe Türkiye'de min hemi detaya anne zaman ku Dulkadir oğulları Beylika Kürde Seroki wan, Revebri wan, em beni aşirete giredeyi wan, zamanı wan hemi Kürdiye. Dema Osmaniye, mesela Osmani Kaleşi wan adikujun. Bang dikin dibêjin warin emrun toqate bani Seroki wan dikin bani dibêje bi Serok dibêjin ku Seroki Dulkadiran ra dibe malbata xa gişt be. Ew jî malbata xa kurê xa pismamê xa gişt be dibe li toqatê Kaleşî hemî dikujin. Dema tên kuştinê devlet parça dibe, devlet êdî ji holê radibe işte beşek me gotiye me baksa amar li Ümraniye kir divir de mesela tiştek ez vastekim baye di nava em bênî sistema Osmanî da ji ber ku Osmaniya dema defterên nüfusê defterên tahrîrê nifsandine navê aşiretê Kurd hemî kirine Tirkiye. Em bênî ji 1500 dest pê kirine nifsandine em bênî Qirşehir aşiretên Qirşehirê nifsandine işte navê hemiya kirine Tirkiye. Pirkem mesela Pirkem nav mana ku Kurdî mana em bêjin Oxçî. Oxçî navekî Kurdî asîl neye? Ji bo ku wana Oxçe dikirine ji askeriya Osmanî ra nav kirine Oxçî. Lê giştî eger me re bêje vayaye Kurdê Qirşehirê tabii ki beşekî mezinî Qirşehirê pêk tînin mixabin hîro belkî piraniyê wan gelek însanê ji Qirşehirê belkî ziman jî ji bîr kirine ama tu demal dîrokê dinêrî dîrokeke wanê pir mezin bi kok binat heye heta devlet çêkirine belkî min gotî Dulkadir oğulları beşekî wana nav mesela Osmanî bahs dikin Osmanî di nifsinin dibên Halep Türkmenleri. Halep Türkmenleri de esas da reşîne işte Kurmancı Qirşehir'e. Yani navavan da ev qas mezin buna ku yani Osmaniye kuvveta Osmaniye tene pêne dikiriye ku wana li ciyekî bicî bike. Daviye de parça kirine, bicî kirine tabii ki. Ev jî politikayekê ke kaptila baş rast e. Yani Armanca devleti ev bu ku Kurda belav bike û wana asimile bike yani Türk. Belki hatta neha ser neketiye ji ber ku em hîna jî zimanê xwe diaxivin hîna jî em dibêjin em Kurdin em doza Kurdîtiyê dikin bawer nakim jî bi ser keve her çiqas em beşekî me zimanê xwe ji bîr jî bike ez bawer dikim ew ê vegere dîsa yani li ser Kurmancê Qirşehirê ez karim bêjim gelek me dikare gelek baş bike hinek mesela em bênî di nava bayata Osmanlı bahsa bayata dikin dibêjin ku Tirkin
تو عراقا وان و ترکیتیه تو نه سالا چونی اچوم خراسان لناوا باید گریام باید کرمانجن لدورا لسینوری ترکمنستان و ایران دجین ناوا گنده وان از دجین گریام این هین ناوه وان باید کرمانجی دان دکن زمان هکی دنزن حتی فارسی جی پرکیم دزانن مثل علاقه وان و کرمانجا قرشیری جی هیا يعني بجيشتي ام بيجين علاقه وان رشيه هيج بركو و عشيراتنا جهف قتيانا اگر تو حساب بکی ترکمنستان لکیه قزلرماق یعنی قونیا لکیه بنابرای 1000 کیلومتر مسافه هیا işte ev ya trajediye me Kurdaya maalesef em pir belabuni beşekî me em benî me bahsa bayata kir bayat ji Afrînê bigre ji Kobaniyê bigre heta Konya li Konya nav hatine guartin mesela em navê bayata li Konya nemaye bin navekî din mesela dijîn li hîna jî min ev nav peyda nekiriye ama tu dema diçî evkê diçî Xorasanê hîn bî navî mana yani li jiyana xwe berdewam dikin yani ser pir şêrî ez dikarim vana bêjim. سپاس دکنی اگر تماشاوانێک لەمە مەزە دکن مە گۆهدار دکن ئەس دبینم اون سرافێ دشنن دبە ku em sirafê ve tek tek nadin lê em vegiyo dibînin û bixêr hatin ser serî çavan ratin eger pirsê ve hebin û dikarin ji mîvanê me bipirsin em jî bînin bîra wan ew jî bikarin bixwînin an em jê re bixwînin ew ê bersiva we bidin یا دوی هم جوه دخوازن برنامه پار و بکن جبر کو برنامه پر گرینگه جبوی دیروک و کشبری و کردن آنا چوله ناوینه ما بگه جه پر کسا جبر مساج که من جمیوان منه کلو سر اکرانه اگر هم بخوازن جوه تشتگی بنویسن آلی راست پریوات چات نویسیه یعنی هم هینگه و اوقت کن چو بیجن جوه مساج دشینن انتکارن لی مزه بکن ام تکارم به وی شکلی هم وشان زندی هم جی ام به هفره باخفن ام مساجا بدن هفته حوالا که پرسی بو گوته بو ام تکارم لسر یوتیوب لی مزه بکن بله لسر یوتیوب جی پیکان یوتیوب قنال خی یوتیوب هیا اون تکارم لسر وراجی لی مزه بکن از وگرم پریز عبدالله دوجی پریز دوجی تهنک جمرا کوچبری و جدیرو کده حتی اروپا آنی نهاجی با داوی 50 ساله آلی چند جواکی دا گوهرتنک چه بویه یعنی هم لاوازبونک هیه هم جی آلی که دا جی پیشکتنک هیه ام جی واری خه قد بونی یعنی جی واری می یکم یه دودم و یه سیسیو اروپایه اگر تو چند جواک کردن آنچه ناوین بینی بر هفته چه گوهرتن چه بوند ناو مدا؟ اره حوال شورش پر باش آنی زمان یعنی دیرو چاوا جکر گند باجار یعنی پرچه بون تابی تراژدیه که پر مزنه جی لی دمی داوی یعنی 30 سال 20 سال داوی اسیمیلاسیون شکل کی دی یعنی پر جدا بردام دبه شکل کی مزن یعنی به نها به ناوی işte نزانم چند به ناوی هنر به ناوی سپور به ناوی یعنی گوری اکاوان اخفتن اوان پیشکفتنی اسیمیلاسیون اکا مزن پیش دخینن یعنی جناسنامه دور کرن زمان دور کرن جه آخ جه چند جه دیروکی دور کرن شیوه کی دی بشکل کی دی هم ل آناتولیا نوین هم ل اروپا هم تبایی دواری کرد جین دوام دبه جه علی کیوا علی دین علی سیاسی تنکرن یعنی اسیمیلاسیون که پرمزن بری 30 سال بری 40 سال همی انسانی ما لگندا همی کول و پیر گنج زاروک کردی داخل وقت نمونه لینها گله گندا گله گندی نیزیکی باجارا
مخابن او اسیمیلاسیون ایدی گشتی مرحله که مزن یعنی گنج نها زاروک نها کردی جی یعنی کردی که پر ضعیف ایدی اسیمیلاسیون پر پیشکفتیه از خوازم چه که لسر نظام وقتی ما چقاز دبه یعنی جبوکو پیشیل اسیمیلاسیون بگرن گل ما چاوا حرکت که گل ما چاوا خوب رخستن که چاوا چند هنر رخا چاوا خوب بپاریزه چند تشتا سر بیجن یعنی تشتی نها هرکس یعنی تانه هم بیجن کرد اناتولیا ناوین نه علوی اناتولیا ناوین جی جن اناتولیا ناوین جی ترکمن اناتولیا ناوین جی حتی ترکی اناتولیا ناوین جی yani eğer nel muhalif bibin legel devletê nebin hemî bindest çünkü sistema faşizm ne meslahetê berjevendî hiç kesî ye desthilatdariya hemî ye niha em vê jiyan dikin ji bo ku asimilasyon pêş nekeve derî li asimilasyonê bigirê yani wek sazî wek partî wek rêxistin taybet رخصتن کردن انسانی ما یعنی رخصتن بونا گنجا جنا زاروکا یعنی دکارن به چند هنر دکارن به مزگفت سربوخه دکارن به جی دینی جی چند هنر جی سپور کسی خود رخصتن دکه وقت شخص جبو آزادی خواهد شخصی جی خبات دکه یعنی جبو آزاد بونا خواهد شخصی خوناز دکه خو پیش دکه دبا الترناتیف دیجی سیستم دستلادر یعنی لسر به تایبت ام کرد اناتولیا ناوین رخصتن بونا ما گلکی ضعیفه یعنی خودی درکتن ناسنامه و کارمند یعنی ایشورن ما وک خواندوان و گنج و جن مخابن maalesef ام تبی علی دا ام گلک ضعیفن جبوکو از پیشی اسیمیلاسیون بگیرن هم ل اروپا هم ل اناتولیا ناوین درسی زمانی کردی درسی دیروکی درسی خو ناس کرن و گرین اثر ناسنامه خا و خو رخصتن کرن کی بکاربن هم کلتور چند دخه بپاریزن هم خو ناس بکن هم خو وک گل وک ناسنامه خا سربوخه بکاربن خو بپاریزن لدیجی فاشیزم لدیجی هم بیجن سیستم دستلادر بکاربن ببن سیستم که آلترناتیف کسی که نوع سیستم آزادی هیچ کسی کی نینه تو نوع سیستم ده وانده دبی دوشه گلک انسان گلک گون گلک کرد شخصیت وانده بون چون تو نوع دیرو کردن جبر ویجی یعنی سیستم دستلادر 24 ساعتا پرورده دیگه به تلویزیون به اینترنت به هنر به فیلمی به همه تشتی 24 ساعتا direkt indirekt yani bu ko am diji 24 saat asimilasyon hegemonya derkevin yani her kemji amji hafta saate ki heyve saate ki am bu korabın perverde mahve eğitim yani eğer am bu tuştana peş nexin yani navak 100 سال 200 سال 400 سال ما کاری با پاراست حتی ها حتی 20 سال دی 30 سال دی دیگه مرحله کدی اما حقیقتا جبر بیجی یعنی سازی ما انسانی ما یعنی روشنبیر قرومی ما یعنی در هوایی یعنی هم تشتا چند هنر işte nizanım spor, nizanım müzik, am küçük ne bine. Hami behav gere doyine. Habata ke ciddi. Lisar hami tişti bisekine. Yani naha mizgefte kema, camiye kema Avrupa bikar be biji. Yani eğer devlet nizanım derdi ke ve fetva dedi diji şari Rojava, diji Kurda, komkujiya Kurda, işte faşizmi camiye meji diji فاشیزم وان دیجی کمکجی وان دیجی تجاویز کردن زاروک انسان بکار به یعنی سکینه که وان
يعني نرخي وسا برخداني هبه شخوا همي دين يعني ديني ازيدي بين دا بقرا حتى اسلام على بيلي كي بقرا حتى مسيحي بون همي خباته همي جبو يعني کسی بندست کسی مزدوم در کتیه ام بکاربن وان سازیانا وان تشتانا خلقی خب ایسانی خب بدن فهم کرن کی ام بکاربن ناسنامه خودی در کبن بدی جیان کرن گله کی يعني وقت هابون نابون قال لك ضرور قال لك مجبوره يعني اوا اركك يعني برپسیوریه کن سر ما حمیایا جبو پیشاروجا وی ملتی وی انسانی سپاس کنی پریز عبدالله دوزی پریز من دو بازی دبیجه از نل گل و ما کردا تجاره او قاس هیشیار نبونه کردن آنا چون آوی کردی بلکی کمتر کرمانجه بزانن لی هیشیار بونه او جی دیتنا پریز من دو بازیه اره هنگ حوالک مجد بیجه هنگ دواکا حرم باخفل پریز شورش و پرسکریکا پرته برمه نه مجاره ما دیروکه جبر کو هنگ آلیه دیروک و آلیه باجارین آنا دول ناوین پر مانه اموی بکن مجاره کدن ما جاره کدن به یادن جی هلبت دیروک و کشبریا کردن آنا دول ناوین برنامه که پروگرامه که ناقده و ام تواجی ناکن لازمه پر برنامه سروارن چکرن و پر حوال چه بکن پر سازی چه بکن کو انسان ما بگه جن دیروک آخه و بزانم بن دیروک آخه چاوانه و شکداری هاتنه ام هیوی دکن و برنامه بیا وی بردوام بکن وک پیکان ام هول دادن حتی دست مرهات امی بردوام بکن و برنامانا پریز شورش اموارن آلی آنقره ناوندا ترکیه کردن شیخ بزنی دن گوتن کو کردن شیخ بزنی بری کردن دن هاتنا آنادولی تو چه دبیجی لسر کردن شیخ بزنی کرم گلک سپاس که احمد اگر ایزنا تابه بکرتاسی از چند برسیبا بدم کرم برز مندو بالجه راست بیجه اره هیرو عالی امبین هشمندیه نتوی دا کردن آناتولی ناوین گاوی پر مزن آفتنه ایدی پرانیا کردی آناتولی ناوین هشیارن هر چقدر زمان امبین آخافتنا زمان کیم ببجی عالی نیویسکی دا پیشکتنه که مزن هیا گلک حوالی مب کردی دا نفسینن کوبار درد کبن پرتوک درد کبن آلیا یعنی که آلی جیه که خوشیه که مندو راست بیجه آدن که خیرتین گیون نفساندیه دی بیجه گرگ ام زمانی خواست ستاندارد بکن او جی راسته هر چقدر ام بینی دبوکا مجدا بجی ام کلمه ناف دبوکا خدا بپاریزن لی ام زمانی خجی هیدی ستاندارد بکن یعنی مثلا حوالا کی باور کنم حوال یاشا رفتم بو دگو گرم هنکی زمانه حرمی هم دنکن اره زمانه حرمی اگر هم دنکن نیوی کرمانجی نیوی ترکیه که کشر یعنی هم جبوی و گرم هنکی ناوا خدا هنکی زوره بدن خم زمانه خج استاندارد بکن او باشه دیسا حوالا کی باور کنم برز شورش بون پاشناوی ناو نیه بیرامن دگو پرس دکر دگو کرد آناتولی ناوین چما پارلمنترک در نخستنه او جی راسته چما ما در نخستیش برکو ام بینی حریما کرد آناتولی لی دجین جعالی سیستم به حاتی پارچه کرن بیه سه چار بشا یعنی ام بینی سینوری بلدیه حاتن پارچه کرن جبو کو ام پارلمنتر در نخن دولت او حسابا کریه و سینوری ما پارچه کرنه ام هنک لسر قونیا هنک لسر آنقره هنک لسر اسکیشهیر هنک لسر قرشهیر و قیسیری نوزم چه بلا بونی جبوی و ام نکارن درخن او یک آدن همی امینی پرانی کردین آناتولی ناوین لدروی ولاتن
yani esas evkeme potansiyel emel dervaya ev manici Pranyavan dindarın oldarın dedin partiye rast yani dedin partiye meylavan ser ol heye jiber ve hinek listik edici hemen beguman disa gavadinici me baskir demat tözçi helbijartine partiyen sistemi partiyen em beni çap rast hemi dibin yek li diş kurda naxwazin Kurd li vir parlamentera derxin naxwazin Kurd li vir şarederiya qezanç bikin ewa jî tabii ki sistemere gire daye eger em warin pirsata şêx bizina bêguman meseleyeke Kur dirêje eger îzin hebe ez hinekî bahs bikim Keremke. Kutbe, hurbe, kurbe û kutbe. Erê Kur qut ew jî işte carna em bênî tam bersîv jiyê xe nagire Verhasılı Şêxbizin li dora Haymanê em piranî merkeza wan Haymanê ye ewana zarave lekî diaxivin lekî jî dibin sîvana goranî da ye yani zarave başûrê Kurdistanê ye ê dora îlam Şîrvan Nehewend Xaneqîn û wê herêmê ye bi herêmê Lekîstan tê gotinê zarave wir jî lekî ye lekî zimanekî pir şîrîn e zimanê helbestê ye zimanê şîîrê ye zimanekî xweş e her çi qes em bêjin li Anatolya navînya jî li dora Heymanê êdî hêdî kêm bîye û gelek peyvên Tirkî ketine nav jî zimanekî pir xweş e û dîsa vê jî bêjim ku di nava Kurda da beşe herî zêde bela bûyî dîsa Şêxbizin in bixwabin yani tu îro ji îlamê bigire ji Xaneqîn bigire hettanî Xorasanê ji Xorasanê bigire hettanî derya Kesk ji derya Kesk bigire heta Erzurum heta Adapazarı ji wir bigire heta Adanê hettanî Raqqa Hema Humusê û Bakurê Kurdistanê de hemî Şêxbizinî bela bûne sedema wê jî tabii gelek sedemî wê hene mesela em bênî tu dikarî li Çankırı'ya peyda bikî Qastamonê peyda bikî Merzîfon Mûşê Diyarbekirê li Erzurumê yani tu biçî ku tê yekî peyda bikî eger li ser Şêxbizinê Haymanê em hinekî Kur bibin ew jî di nava xwe de dibin beş mesela hinek xewek Kerkûkî bi nav dikin hinek xewek Kelatî Jirkî Cafî bi nav dikin hinekî xewek Silênî bi nav dikin yan jî Silênî hinek xewek Pelanî bi nav dikin mesela evê ki Kerkûkî lekî dibêjin em lekin gundê Dereköy Mandire Sarıgöl Durutler Qayabaşî ye evek dibêjin em lerin ler yani lek ya jî Kelatî Jirkî Caf xewek Cafî vek Jirkî vek Kelatî jî bi nav dikin Jirkî Caf federasyoneke mezin e ji êlên em bênî lekî diaxivî goranî diaxivî ji wir xuyayekî hinek ji wir hatine mesela evna jî gundê Evliya Feqî Yaprakbayırı li Adapazarı Düzce jî Adapazarı Düzce Bolyê jî hemen nêzîkî 15 gundê Şêxbizin hene em hinekî behsa dîroka wan jî bikin dîsa ew dibêjin Silênî xuyaye ku ji Süleymanê hatine lê navê wek nav Silênî maye Bostanhöyê Yergome Canımane Dîpdere'ye Kiliseye Evliya Çeşme'ye Bibi Ava'ye evek xewek paranî jî bi nav dikin Sindiran û Gozgoza bi giştî li Ankarê li dora Haymanê 33 gundê Şêxbizin hene ew divên dê ji gundar divên dê 33 dê Şêxbizinî hene li Adapazarı Düzce Bolyê jî bi giştî 15 gund hema tu vê jî nêzîkî 15 gundê
شیخ بزنی هنه طبعا که اوه دنی لچانقر قسطمون و ارزروم و حتی مثلا گیلان جمع پیدا کرن لخوراسان جمع پیدا کرن مخابن اوه که ام بینی دورا بحرا رش هنه کتنه باندورا سیستما دولت حتی باندورا ام بینی پارتین فاشیستی اوشی جیه مخابنیه اساس ام بینی جیه که لی شیخ بزن دیجینی باشور کردستانه یعنی هیروک اگر شیخ بزنی لانقره هنه خره دیوی معنی که پشت رهاتنه دا پرسا خدا گوت یا تا گوت کرده یکم جر هاتین آناتولی ناوین شیخ بزن بود از بیجم یعنی پرسا که اوها مره چاوا برسی بیبید از نزانم لی تو دمات دیروکی دنیری یعنی بلگه این عثمانیه دنیری تو جنبه 1500 القونیه دبینی تو 1200 1200 تو کردال انقره دبینی مثلا ام بینی تو 1600 اگر اموار سر شیخ بزنه ل 1600 دا لچور میم دبینن 1530 هذا لقسطمونية الارزرمية يعني تو يعني زحمته تو بيجي او پیش او برهات ایدن پشترهات اگر جنبه 1500 تو انقره لقونية مثل دورا گوله بلگه عثمانی ده بحثا جنبه گاده که کو 1500 لورن دیسا لانقره لسر کبره کی مزگفت جامعه بحثا کرده ده که 1200 دوره 1100 و نوزم چقسه بحثا کرده تکرنه یعنی تو زحمت که مرو بیجه کجام پیشته هات مرد کاره بیجه همی به هف راحت نه اولی راسته یعنی رشی جنبه شیخ بزن بین فدراسیون مزن دوی دمه ده هاتنه لسر دیروکا شیخ بزن اجی هنک دیتنی جدا هنه مثلا تی گوتن که مثلا ابن باتوتا بحث کرد دی بیجه که میره امبینی شیخ بزن میره لور دی نوا هف کتن ناکوکی کتن نوا امبینی شرکی نافخایی وانا هنک ایلن شولان و ایلن شابان کاره کاله شیخ بزنانه فک شابان کاره در واسطه یعنی ده دفتر ده بلگه انده وانا دویج نوا خدر خستن قوتاندن پشتی شرکی اونا چون فارس لباشور ایرانه هیرو امین خوزستانه هیرو فارسه 1156 ام دبینین که شیخ بزنی یاجی لور گریدای سلجوقیانه کتنه بند دستلاتاری سلجوقیان پشتر ام دبینین 1400 حتی گرجستان مریتیه که شیخ بزنه هیا حتی 1423 او مریتی بردام دیگه پشتر مریتیه گرجستان یعنی ام بین قفقاسیا دوی دم پشتی بریویجی تابی شدادی لوربون شدادی جی کرمانج و زازا و شیخ بزنه پیک دهات دولتا شدادی یعنی جی ام بین ای کال صلاحالدین ایوبی ای کال ما لور ما دولتک چکر اویک جور بلا بونی بشک جواجی شیخ بزن 1400 ما چی گفتو بگابدین 1423 باورد کن لور شاه ایرانی وانا دیشینه خوزستانه هیرو دیشینه باشور یعنی دیشینه باشور کردستانه پشتر هم دبینیم که شیخ بزنه کریم خان زن درد کرده کریم خان زن یک جنبین ایلن شیخ بزنی لور و وی باشیه 1758 دا ایرانه دکه بند سلاتاری خه یعنی شاه ایرانی تک شر دا وانا گرد که تی دستلاتاری ایرانه دکه بند دستلاتاری خه
و وی چاقه مثلا او 20,000 کسد و شیرازه باجار شیراز مثلا هیرو تو دماد ناف شیخ بزنه دگری شیخ بزنه های منه هنک دیبیجن ام شیرازی نه یعنی شیرازه هاتنه ما چه گوت اویک لشیرازه 1758 به جیبونی پشت هاتن آناتولیش برکو شیخ بزن ام بین آلی دینی داجی ج فارسا جدانا ج صفوی جدانا صفوی شیعانه لی شیخ بزن شافینه مثلا کرمان جمعی آناتولیا ناوین پرانی حنفی نه حنفی ما پشت را گرتیه ده اساس دا پرانی کردان شافی نه اوه بونی حنفی وک ما پشت را او تشته هینه مثلا ام دبینیم که سال 1609 یکا دولت عثمانی لسر رشیا و لسر شیخ بزنا فرمانه در داخل دوی فرمانه اشکرت گوتن که ناوی عشیرت در باسته işte izoliş Reşiye و نظام شیخ بزنی نظام چه دویجه بنا لرقه همه همسه بجی بکن بیو آوای بزوره سروکی وان اسیر دگرن و عشیرت لحمه همسه سوریه بجی دکن دناف در رشی جهنه شیخ بزنی جهنه او شیخ بزنی همه همسه رقه هیروجی گنده وان لور هنه مانه لپرانی وان دیسا برشیا وطن اوکی توروسا خدایبیجن توروسا آدانه لور به دولت و سه معاشر دکن ام دبینین که لنود حیشتا ایدید تن نوا آنادولی یعنی 1698 تن نوا آنادولی اوی چون ایزنی که یا جی ساقاریا ساپانجا ایزنیک ساپانجا 1721 جیبونه yani tariheke vakas belabuy mero ne işe keseki ki mero fam beke ev işe tabii ki ba lekoline ke em beni gerek üniversite ve zanko bitişti bekin komen lekoline gruba lekoline bir kari bekin ustandar اري ازبك نفركي حاول ددنكو تشش داس مهات ازدكم حاول ددنكو لكولين بك بنفسي نبنا بك قابك هبيدارم بسر بكبم تقارن سر شيخ بزن اجن ها وانا بيجن سپاس اجي سپاس کنی نظام تا بحث کرد بود من در باز کر دبین لسینو پیجی شیخ بزن هنه امی وانا کداره دا گریدن یعنی آواجی جهای مانه چونه کداره هاتنه مقاوه دین بحث کر باورد کم تا گداری نکر یاجتنل وربوی ام بیجن کرد هری زیده بلا بونه شیخ بزنن تج ایلامه ج خانقین بگره حتی نه گیلان یعنی بحر کسک بحر هزار لگیلان مثلا پیدا کرنه لخراسان پیدا کرنه لهر جیک تو چوی شیخ بزین هیا جور بگرم مثلا وانا پشتی کریم خان زند دولتاوی ها تیک چیه او کردور بلا بونه جگیلان بگره حتی ارزرمه بگره حتی نیم سینوب قسطنبونو چورم هایمانا و ایزنیک ساپانجا بیوی آوایی لبحرا سینورا بحراش همه برابونه دیسا مثلا آمد هنه الموشه هنه آدانه هنه همه همسه هنه هر جیه که تو بگری دکاری شیخ بزنه پیدا بکی رئیس شورش رشی یعنی دمام هندک مایه اما هنگ امیل های مانانی امی هرن پولاتلی امی هرن بالا امی هرن قدساره امی وارن قونیه اگر تو کردن لپولاتلی دجین تو هنک بحثا وان بکیش کرم آخر جانبگ رشید هبه دجین آنجی پرانی کجانن عشیر چاوا هاتنه لور بالا بونه بله اگر ام tabii ki praniya gunde em beni ji Polatliye bigre hatta li Cihan Beyli prani Canbegî ne
Canbek belabune. Tabi nav da aşire diye hene vek şerika, vek Mikaila. Le biçu min yani beni çend gündün. Günde beni ile her imazın Canbekine. Tahmin dikim 38 gündün. Ve Jepolatlı Yunak ve Cihan Beyli nave ve haremeda 38 gündün. Diroka Canbeka jî pir kevne. Esas eger tu bikevî kurahiyê dîrokê, mesela nava dema tu dîroka Osmaniye dixwînî behsa Qeramanoğulları tê kirin. Dibêjin ku Türk in bêguman. Lê tu bi kurahiyê dikevî nav Qeramanoğulları dibînî ku di esas de mesela Canbek nav onda ye. Piştî Canbek Devleta Qeramanoğulları ji alî Osmaniye ve taybeti ji Yıldırım Beyazıt wana ve hatiye tekbirin Canbek jî bune parça bune. Parçayekî mezin tabii ki li Anatolya navîne Agavadê got. Parçayek li Samsurê li Adıyamanê ye. İşte li Çorum, Sivasê em ê wê herêmê jî gundê Canbekê hene. Tu hîn ber ve Rojhilat herî ez sala çûnî çûbûm İranê Mazanderanê ez çûm mîza Canbeka bi taybetî ez nal ser Canbeka lêkolînekê dikim. Ez çûm Mazanderan tam dibin behra Hezar de ye. Navê paytexta wan jî Sarî ye. Dema ez çûm li Canbeka geriyam tabi Xorasanê me hemî pirs kirin işte nivîskar lêkolîner û kesê zanin pirs kirin kesî nizanî ki Canbek li kune dawî da şansa me bû 20 kil Mazenderanin. Em çûn Mazenderan 700 kilometre ez çûm min li wir Canbek peyda kirin. Canbek dema tu şiklê wan em bênî ewkê wan dibînî qilafetê wan dibînî tu dibêjî sêvek bir du sê parça aynî wekê Konyayê ne wekê Anatolyayê ne lê mixabin mesela wana Kurdî ji bîr kiriye. Ew mezin ew salê wan 6 heftê heştê Kurdî kêm bejî dizanine. Mesela hinekî bi kalara me sohbet bi kurmancî kir. Lê ew dinê em bênî bin şêstî ra kurmancî nizanin Farsî dizanin. Tiştê balkêş ew e ku yani trajedî dîroka dema tu dîroka Kurdê Anatolya navîn lêkolîn dikî carna ez dibêjim ez porê xwe biruşkînim ew li hêrs dikevin. Çima mesela Canbekê li wir Canbekê li Mazenderan dema Qajara û Rusa û em bênî Tirka êrişî Îranê kiriye bi serê xwe ew hêzana ji Îranê aftine der. Belkî hezara însanê wan miriye. Dema ez çûm gorê wan mezelê wan mi dîtin mezelê wan li ser erdêne li ser kevran nivîsandine Elî el Kurdî. 300 sal berê 250 sal berê 270 sal berê gorê wan hene li ser kevran nivîsandine li ser kevrê mermer nivîsandine navê wan hene dîroka mirî heye yani hemî lûr hatine kuştin dewleta Îranê parastine ew êrîşkar ji Îranê derxistine lê hîro bixwe nemane li ser tirbe wan jî niha türbeyekê çêdikin ku wan mezerine wa gorane jî ji holê rakin veşêrin. Eger em warin Canbekê li Anatolya navîn Canbekê Anatolya navîn jî cereberê jî min behs kir di belgeyên Osmanî de dora sala 1500 de li dora gola xwe ne em bênî dora herêma hîro heta evek navê Cihan Beylî dayê jî ew aşîreta ye. Carna dibêjin espkêşan mesela espkêşan jî ji bo ku espê bi cîns xwedî dikirin espê baş xwedî dikirine navê espkêşan jî Osmaniyê lê nayê lê di esas de Canbekîn navê Cihan Beylî jî Canbeka tê ye. Mesela di belgê Osmanî de 1500 1470 de dibêjin Canbekê girêdayî Qeramanoğulları yani. Durda aşkere belge heye ku
bana gireyday Karaman oğulları yana. Karamanji gavadin jgol Khorasana hero hin koşberin hin nave man Karamana Kurmanji dendikin. Pişti ve em dibinin ku dora Malatya و Kızılırmak'ı Canbek digerin pirani و bayağı tabi Osmani ve tahammül nakin sala 1698 wana sürgünü evke dikin. Sürgünü hama humuse raqaya dikin disa. Vek Raşya bere dikin piştrajı evke dikin. Piştrajı Canbek'a bici dikin. Da beyne de kerva dikşine süvek sinur wana jillur bizore bici dikin. Piştir Raşi 1698 ve geriyan devlete reşer kirin 1715 jî Canbek vedigerin. Yani 300 sal bere 305 sal bere Canbek vedigerin Anatolya navin û li wir bi cî dibin. Hatta li wir di nava gelek belgeyen de derbas ve dibêjin belge Osmanî de dibe 7 ulus. Yani hinek vek idari belge Canbek'a berpirsiyar dikin aşiretin dore büyüra gire dedin işte navda Şeyh'a ve Mikail'a aşire dici hana wana ji büyüra gire dedin idara vi ev dikin hatta diyor ki de disa bu yere ki balke şeye seroke yaji seroke Canbek'a navhe Ali Beg dikin berpirsiyare hereme Damar Raşi lür buna 2000 kuruş dedin Ali Beg dibêje ku îsne bide em herin Kurdistanê. Ew ji 2000 kuruşa jê digire dibêje hûn herin. Min hûn nedîn hûn herin. Raşî diçin hettanî Sivasê diçin. Dema li Sivasê dewlet pê dihese ku Raşî dîsa fîrar kirine çûne terne Kurdistanê bana Ali Beg dikin. Ali Beg jî mirovekî pir cêhatî bê ziman dizaniye rê û rêbaz dizaniye. Ban dikin dibêjin va çi îşe işte ew jî tiştekî bihanekê dibîne serokatiya êla ji dest wî digirin. û davên zindanê û dibêje ku ew perê te girtî jî tu gere dîsa bidî. Ew perana dîsa jê digirin 2000 kuruşê Raşya lê vedigerin Raşya dîsa tînin Anatolya navîn lê serokatiya benî êla jî ji dest Canbek'a digirin. Vî awayî hîro jî Canbek li vê herêmê mane. Spas. Spas kinî pir dur dirêj kir me got em ê yê Canbek'a hûnin ser hespê keşan te gîb hevre gire de erê ez jî dizanim li ser xetekî ye û dibe ku wisa jî be lê me dur dirêj kir em miwarin bala ji bo Kurdên bala tê bêyî çi Raşiyana bilîkî jî Raşiyana an jî yê din em ê çawa bidin naskirin eger ku bi herêma Kurdistanê ve gire din. Bele eger yani tun mesela mer nikare bala û Qirşehîr û Konya ji hev qut bike ji ber ku hemê êlên Raşiyana êlên girêdayî Raşiyana vekî gavadinî jî min got 12 êl li Anatolya girêdayî Raşiyana vek federasyonekî ye Raşî li Kurdistanê em bên li Semsûrê li Adıyamanê jî 16 aşîret girêdayî ne Pirêz soraş biborîne me gotra te xwe dikir demek tu tevî 12 êl hinek kurmancı divên dew di bira an jî dew di bav yani aynı tiştin em bahsa aynı tiştê dikin. Bele eger tu dema tu ji mezina pirsî dikî mesela belki 3 sal 40 sal berê min ji mezina tiştana pirs dikirin min qeyîd dikirin hemî nad qesête de hene. Mesela ew na dibêjin em 12 bav bûnê. Yani 12 bira bûnê. Lê tabii divê em bên ne ku ji hev qetiyane 12 bira bûn ji hev qetiyane ne ye bana 12 aşiretin. Yani konfederasyona. Evet, konfederasyona Raşi. Yani evvel Anatolya 12 ne. Ama dema tu teri Adıyaman'a 16 ne. 16 el girêdayî ne. Dema teri Khorasanê
او نمایه تد رشی مایه چما مثلا اگر ام بگرن سر باله اره یعنی بالاجی عشیره بالاجی همی گریدای رشیانه işte گنده بلکانه پرانی رشیانه یعنی تو دما بحثا رشیات کی تو otomatikman بحثا بالاجید کی بحثا قرشهیره کی بحثا قونیه کی جبر کو تو نکاری تایبتی وانا جهب وقتنی دما هاتنه به هفر هاتنه جبوکو رشی عشیرتک پر مزنه و عشیرتک پر به کوکو بناتج مثلا بین نک و ام بین دما ام جارنا ام دفکرین ام قیمتا خد نزانم براستی ام دما تو لیکولین دیکی تو دبینی که ام بین رشیا بری زاینه مثلا بلگه هیا که رشی لدورا حلبه نه لدورا ام بین افرینا هیرویه 1605 دما نویسن هوریه دردکمه بحثا رشیا تکرد یعنی دیروکه که او قسکن 3650 سال بره 3670 سال بره هاتی نویساندن ناب نصیب تو ملتم براستیشی یعنی دمت تو بحثا عشیرته که کرد کی همه وسانه مثلا ترک نها دبیجن بره دگوت نها هنکی دیتینه خا گوارتنه ترک دبیجن که işte kevrin ev ki yeni şey kevre yeni şey bahsa Türkat ki alaka khat Türkatuna bahsa Kurdat ki aşkara dibêje ez Kurd İlhan nizam çık bahsa elat ki bahsa ela Karaçorlut ki Karaçorlu jî Rusya ne durun yani eğer bir taybet bahsa tu bala evi ki evcil Rusya tişteki ziyade tu biki tu bahs biki tu ne Rusya rahatına Rusya برز شورش از خازم بپرسم یعنی خیرش بلکه مثلا ناو وک ناو دبیجن هیجو و خیچانا اموانا جی وک بلکه بحسبینین آنجی yani hemi giredای رشیانه هیجی باجی بلکاجی tane taybetmendiye mesela bala çiye lüver kesik köprü heye dama kesik köprü lüver beni lüver karakoleki Osmaniye karakoleki stratejik çekirner ser pra kesik köprüye hem jandarma hem de Kurda هنک انسان دانور گوتنه که برا استراتژیک اجبوی چوین هاتنه عشیرتا اونی لور بن ایزنی ندن که عشیرت بر و کردستان دیسه وگره یعنی او جیه مثلا کدن تو تایبتمندی هم بینی بالا و قرشیرتون اگر یعنی دیروکر رشیه رشیجی وکی مگوت عشیرتا که پر مزنه پر کوکو بناته و همیجی و عشیرتک ام بحث دکن همیجی خراسان و گریداینم یعنی هزار دما ایریشن مغولا پرانی و چاقه خراسان هاتنا هیرو د فیسبوک در حواله کی بلاف کربو حواله کی الخاص عشیرت الخاص مراشه بلاف کربو جسر گنا ریا عشیرت درخسته بو اینی وکی از بیجم جدورا خراسان یعنی بین گولا بایخال هاتنه آذربایجان هاتنه آناتولیا مثل ترک دیبیجن کو آناتولی ترکا فتح کریه نه راسته اوک جرا یکم آناتولیا فتح کری کردن گرمیان oğulları Kürdün, Karaman oğulları Kürdün, Dulkadir oğulları Kürdün, Candar oğulları Kürdün. Hemi aşire Kurdana le jboku yektiye nabene wanda çenebiye her aşireteki militiyek çekriye ya bhavra şer kirne ya jib Osmaniye ra şer kirne ya jib Timur ra şer kirne davida hemi belabuna mukhabın. سپاس برز شورش اگر اموارن قدسار yani şerefli قدسار günden Kurd helbet handikin bes disaji praniye kha bilkana جبو ایوان ته چه بیجی اوجی هلبت به بالا و به گندن قولی جهان بیلو و گریدای رشیانه لی دیسا جی کرتاسی به کرم آخه چند گوتنه مشته گودار بود راسته yani tabii ki
ام بین تو باسا ناوچاوی کی تایبتی هنه کی زحمته ام بین جبو که زحمتی بردایه gelek aşiret nava va gundu navçana da hene prani mesela bir gişti dibêjin reşîne lê mesela li Koçî Serê mesela oxçî pir balkêşin aşîrette oxçî oxçî yani navê wanî esas ne oxçî ye Osmaniya piştir navkirine oxçî ji bo gavadinî jî me got ji bo ku ji dewletê re ji askeriya Osmaniyê re ox çêdikirine tîr çêdikirine navê ew nav lênane û ew nav kirine tarîxê bî şeklî maye esas navê xeyî orjînal mesela divir de pirsgirêk derdikeve mesela ez nav peyda nakim navê wanî orjînal çi bû tahmînekê ez dikarim tahmîn bikim tabi yani hîna jî me belge peyda nekiriye lê gor lêkolînê me kirî oxçî di nava afşar bayat û pehlîwanliyan de bayat gavadinî jî me got mesela devleta Dulqadir oğulları da bayat hene pehlîwanli hene oxçî hene û reşî hene va êlên ki em li Anatolya navên dijmirin hemî di nava vê dewletê de hebûne yani oxçî bi rastî jî hem mezinin hem jî balkêşin lê ew Anatolya nav hatiye guhartin kirine oxçî tabii ki hinek li DP jî hene Qereqoçanê jî hene li em beşê li Rojava jî hene lê hinek navê hineke bîye bayat hineke bîye pehlîwanli hineke bîye oxçî di esas da yek aşîret e bi awayî yani mert kara şîrova bike vanek me hejmartî mesela pehlîwanli ez li Xorasanê çûm bûm nîvanê wana hîn navê wan pehlîwanlî hîn kurmacî diaxivin dîsa bayat jî aynı bir awayî bayat sala çûnê ez çûm min nava gundê wan geriyam gundê wan li ser sînorên Türkmenistan û Îranê ne navê wan jî bayat e hatta yani tu eger mirov bahs bike bayat hatta Afganistanê jî belav bûne li Kerkûkê hene li Afganistanê hene li Rojavayê Kurdistanê hene li Bakur jî bi navê oxçî belav bûne wî awayê ez dikarim şîrova Spas dikinî Rêz Abdullah Devecî eger tu bi dîroknasekî re wisa tev hev bûyî heval hinek wisa em zêde deng nakin bes zamanê me jî têre nake wek me berê jî gotiye gerek çend bername lazim in tu ji bo dîrokê wisa bername çêbikî pirsa min ew e xuya dike ki Awropa yani deriyê me dawî edin em ji vir pişinda naçin ti derê din yani vê gavê wisa xuya dike pêşeroj çi bibe 5 salî 20 salî 100 salî pişinda çi bibe em ê nizanin bes wisa xuya dike ku va ciyê me dawî ye belê va ciyê me dawî ye lê em bi tunebûnê re jî rûbirû mane hem li welat hem li Awropa tegavê jî behsa asimilasyonê kir em çi bikin em ê xwe biparêzin çi lazim e ku em xwe bikin ku em xwe biparêzin wek Kurd yani sîstema Awropa dibêjin entegrasyon yani ew jî em bên peyvaka binî asimilasyon heye tu dibê çi kerem اره ها وقتش گو حوال شورش تشتی بالکش یعنی دیروکک یعنی تشتی درد که پیش 100 سالان 1000 سالان حتی چاوا پرچه عشیرت گند عائله انسان yani hem kahramanti hem komkuji yani her bu sabuye o tişteki diş dert keve piş ma diroka xapxa nenivsiye yani nave ma dirok wana nivsiye yani Araba nivsiye Farisa nivsiye Acema nivsiye Türka nivsiye yani idi nivisine gore ditine wan gore berjevendiye wan
هاتی نویساندن لناوی منینه تاریخ منینه حقیقت راستی نینه تشتی هری بالکش یعنی او نینه جبر به یعنی اگر ام کرد یعنی işte ملت روجلات ناوین حقیقت سرکوی دیروکا عشیرتا دیروکا گندا دیروکا کردا کردستان دیروکا ملتی دی همیش نواره نفساندن tabi ama tiştekî dî te got em hatine Ewropa deriyê dawî milletê herî berî hemiye hatî Yahudî bûn dema Hezretî İsa hatin ta 2000 sal jî li vir bûn ê herî zengîn ê herî zana ê herî kitab nivîsî herî di seroketiya dewleta da wek em bêjin wezîr wek cîgîr yani milletê Yahudî bû lê faşîzm Zanamkar bûn. آره هم زنگین هم صنعتکار ادبیات همه تشتی دا پیشکتی بون یعنی راستی لی پشتی 2000 ساله کمکجیه که پرخراب یعنی در باس بون و جاره که دی وگریان آخا بره یعنی هم دیرو که ما 5 سالی در باس نابه و نها شهر جهانی سیم روشلات نوین و شهر که برفره یعنی فاشیزم که برفره و همو جهانی جی تاثیر که مازن چه دبه یعنی گارانتیا هیچ کسی کی گارانتیا مجل اروپا نینه کس نبیجه از هاتم اروپا اشت اروپا پیشکفتیه اروپا گارانتیه اروپا شهر نیه مرن نیه اشت از خلاص بوم و وک مرو وک انسان نزانم وک عائله سیستم کپیتالیستا گارانتیا مال ملک جان نیه اما یکم تشتکی بنگهینه هیچ کسی کی نینه ایما کرده هیچ نینه gerek هم بزانبن جبو کو yani vak baba dijma go او دیروکا رش yani بقاس insan بقاس kahraman بقاس insan pak yani nojam jiyan dikim insan vi milleti heri zirek insan heri peşkefti insan heri fedakar ya seri ya şehit kave ya zindana da ya hati sürgün kiren hati şehit kiren trajedik permazena rasti yani jiyanıma nefsi yani psikolojik ne normala هم تشارك کی وسادا هزاران سال دیجین جبوکو ام وی فام بکن جبوکو تاثیر وی کم بکن جبوکو ام وی دیروکا رش بگارن دیروک ام جنوبا بنفسینن ایدی دبا فدراسیون عشیرتا ایدی دبا فدراسیون گلا ایدی دبا شورشا جنه دبا شورشا گلا لمزوپوتامیا لکردستان روجلات نوین دبا اتفاق کردا و تانه نه اتفاق کرداشی اتفاق همو گلی بندست عرب سوریانی ارمنی چونکه همی تبن خطریه دانه جبو ویجی yani tiştê herî derdkeve pêş xwe rêxistin kirine yani fam kirin xwe rêxistin kirin û tanê xwe rêxistirin kirin jî xwe rêxistirin kirina famkirina sîstemê famkirina yani bibî alternatîv bibî model yani ew sînorek hatî dayîn işte nizanim devleta Îranê ye nizam va sînor Iraq va sînorekin yani tu milletekî navê wan Iraq nîne tu milletekî wan nizanim Ürdün nîne ew sînor gelan qerar nedaye yani ji ber vê jî ew neqeder em heye wek model wek sîstema me heye bingeh heye şoreş heye û cara yekeme milletekî rojilata navîn seroketiya wê em bêjin Kurd dikin şoreşek li rojilata navîn çê dibe û hemû milletê cîhanê vê şoreşê hez dikin hemû milletê cîhanê vê şoreşê çav dikin û hêvî cîhanê milletê cîhanê li vê şoreşê ne û tiştekî dî pir belkêş pir belkêş e yani tiştekî pir bi qîmet şoreşa jinê ye yani bi hezaran sal da hezaran sal hemî desthilatdarî ser kûlekirina jinê çêbûye jinê rojilata navîn û berî hemî tiştî jina Kurd bindest bûye yani hemû ew êş hemû keder hemû yek jinê dîtiye şoreşeke jinê çêbûye şoreşeke jina
چه دبیر لکردستان روجلات ناوی یعنی انسانی ما خور خستم بکه بگه جه هف پر بسیطه یعنی پر نزحمت جی نها مدیا نها تکنیک سوسیال مدیا تشت پیشکفتیه تانه ام بکار بن سیستم چکن تانه بکار بن ام بگه جن هف هفته قبول بکن خور خستم بکن دیجی سیستم کاپیتالیست دیجی سیستم کولا کرنه ام بکار بن سیستم آلترناتیو پیش بخینه خو ناس کرن یعنی چند جنوباری نفساندن دیروک جنوباری نفساندن دیروکا دین جنوباری شلوه کرن دیروکا گلان دیروک تاریخ همی تشت وی دم همی ناسنامه همی حقیقت همی راستی درد که کی ام دکارن پیش روزی ام دیروکا خبر نفسینن ام بکاربن آزادی رومت یعنی شورش روجلات نوین هر کم وقت شورش رنسانس وقت یعنی فرانسز ایتالیا جبو روجلات نوین جبو آفریقا جبو نوین آسیا وقت نمونه ام دکارن پیش بخینن و ام بکاربن دیجی وی شری وی خونات حرقی ام بکاربن سرکبن قرطاسی کارم ببیش سپاس کنی مالتا و سپاس بوی و نرخاندنتی و گرانبها و همپا امی وگرن پریز عبدالله پریز شورش ام هاتن آلی قونیه هلبت حریمکا بلایه تا هنک بحث کرد تا بحثا رشیا کرد تا بحثا جنبگا کرد تکاری کرتاسی جارا کردن وساب کرتاسی کرماخه و هنک جی کردن یوناقه لور جی کرد هنه او کینا شکدره هاتنا کیجان عشیرتنا یا داوی جی قیسری سارز ما بحثا وان نکرز بی مانجی من در او نکر کرم گلک سپاس اگر مش بیر که جارا گده پرسکش برکه پر به هفره گریداینه حوالی نو هاتنی از دیسا سلاف دکیم همیان گلک پرس هاتنه من تابی مرمک یا زکریا بالجی یا برناغلی هنک از حول بدم مثلا کک آیدن دروخان نفساندیه پرس کرید به دمال اشیر جنبه و سویدی مستکم هر دو اشیر جی ناوه اشیر کنفدراسیون خد ناس کرن لیبل رشیا نوسایه قاسی من لیکولین کری جنبک فدراسیونه نه کنفدراسیونه یعنی الاناتولی ناوین وک فدراسیون در واسطه و سویدا وک اشیر خویادی که لی ام بینید دمات دیروکا سویدا دنیری دیروکا ولی کولین دیکی بگلک اشیر دو و تفگر یعنی مثلا ام بینی دمات میریتیا خیل ام بینی آمده دا وک سلیمانی در واسطه و مقابدنش گفت برتیا و زلیا و جمالدینی دلخیری و به هفره خویاد کن دما تلوی کمپوزیسیونه تماشاد کی هیرو رتکی لور نمانه مثلا بین آناتولی نمانه لباکوری کردستان نمانه تل خراسان دبینی مثلا خراسان وک رات کن در واسطه به سالا چون یادیسا چون نوا گلک لباکوری مشهد باجار مشهد دیجی حتی نی حرم چیایی لاین بلابونه گله گندیوان هنه بیو آوایی مثلا بلا بونه دیسا جمالدینی قاسی از زانم پرانی وان لدورا ارزرمینه دیسا باشور جی هنه بیو آوایی لهر جیکی بلا بونه یعنی به کرتاسی جنبک لاناتولیا فدراسیون خویاد که سویدی وک عشیرت خویاد که لرشی فدراسیونه يعني السادسات فدراسيونال جامبكش فدراسيونال جبر كو مقابدين جوت 12 اشير جريداي راشيانا لاناتوليا نابين لادي امانجي 16 نه
bir avayı dert keve holek her du yani cambek jî reşî jî federasyonun le Swêdiyê li Anatoliye wek aşîret xuya dikin. Dîsa birêz mando balcı pirs kiribû digot qerefeqiya Çîne. Qerefeqê jî bêguman Swêdîne kurmancên Kurdin xuya ye ku kalê qerefeqiyan insanê pir jî hatî bûne, pir jî dewlemend bûne. Feqî ez bawer dikim wek Erebiyê peyveke Erebiyê wek şagirt derbas dibe lê qerefeqî insanekî pir zanabiye taybetî jî alî dînî da pir jî hatî biye li ser dîn pir kûr biye û dewlemend biye jî perewî pir bûne. Dema hatine Anatoliye mesela camiya ya jî mizgefta cara yekemîn qerefeqiya çêkiriye. Gundê de dihatine li camiya wan nimêj dikirine. Bêguman Kurdin. Kek Zekeriya Balcı ji Birnaxlî pirs kir. Birnaxlî jî bêguman Kurdin lê piştre hatine Anatoliye navîn. Qasî ez zanim ji Vanê hatine. Ya jî dibe ku ji Agrê Patnosê min tam nêbîna min hatine dema hatine jî Kurdên Anatoliye berê nîştecî vana qebûl nekirine bi zorê yani heta nava wan de şer jî derketiye. Hinek kes birîndar jî bûne. Bî awayî ew jî dorê bawer dikim kek Ehmed herî dawî li ser wan nivîsandibû. Wekî din hevalekî pirs kiribû digot Kel Hesen çi aşîrete? Kel Hesen jî cambegî ne. Bi pirsa kek Ehmed re girê dayî yani ji Kelesen bigire Yunax û Kelesen û heta nê Polatliye ve bajarê yani em bên gundê li wir hemî cambegî ne. Yunaxê jî mesela Yunax esas bajarekî cambega ye. Lê hîro malesef bîyê bajarekî Tirka. Gundê dora wir jî hemî Kurd bûn. Hîro piraniyê wan êdî cambegê wir jî hêdî asîmile dibin. Belkî ev ê nêzîkî Reşiya xwe parastine. Lê ev ê alî Yunaxê û gundê Yunaxê asîmile bûne. Yani piranî Kurdî kêm dizanin. Çend sala berê ez çûm nava we gundana geriyam. Li wir tiştê bala min kişandî ew bikum li ser nivîsek jî nivîsan dewletê ji derda pir Tirk û Qereçî û em bênê gewende çi peyda kiriye aniye di navayîna gundê cambega de bijî kiriye. Mesela ez çûm gundê Sarıkaya wek mînak ez bêjim. Çûm gundê Sarıkaya yayla Elîbegê heye digotin ku xelkê wir xwediyê yaylê digotin dewletê hatiye ji muxtarê me re gotiye em dixwazin 12 malê em bên gewende hûn li wir bi cî bikin kaxizê îmzeke muxtar jî îmze nekiriye. Gundî li dij derketine gotin em naxwazin kesî din were li yaylê me de bi cî bibe ji ber ku erd pir fereh biye. Dawiyê de çûne 120 mal anîne li wir bi cî kirine. Hîro mesela ew yayla Elîbegê nemaye. Bîyê bajarokekî Tirka Tirkî tê axaftinê. Yani mesela gelek gundê dijî gundê cambega nabêhna wan da bi taybetî bi plan bi program Tirkiyên derva ji Adanê anîne ji mesela ji Tiraxî anîne ji ciyê din anîne Qereçî û gewende û êdî çi peyda kirine anîne li wa derine bi cî kirine ku di vir de jî yani hîna jî dewlet hîn ji wê asîmîlekirina Kurda dev bernedaye. Mixabin wekî Tirkiye Bulgarê anînî li gundê me bi cî kirinî. Wekî Afxanê anînî li Kurdistanê bi cî kirinî ve li hesilê hîn ev plan programa berdewam e. Wekî din kek Ehmed te başa Qeyserê kiribû. Yani eğer hinek kurtasî ew bike em jê şunda qulakî em girê dinî. Qulakî ez nizanim tê baştir Ez moderatörüm ew ke got yê şixbizina got min midiram. Kurdê Qeyserê tabii ki em dikarim vê bêjim
بگومان دیروکه که وانه دور دریجی هیه تایبتی جی دناوا دولتا دلقادری دا جی گرتنه حتی یک جی امبین ایل عشیره مرکزی ناوندی او بونه هنک جیادا وک افشار در باسته بن لی هنک جیادا وک بیدلی در باسته بن لی اساس دا yani va mesela avşar u beydili navexe orijinal nene hatine guartin henek cihada disa vek bayat u beydili derbastı mesela her davi Osmaniye nave evki lekiriye topkıran topan yani topkıran jikuatiye dema da Osmaniye da bana askeri ki şerkirne لسر توپا بونه یعنی برپرسی توپا بونه عثمانی ناوه توپقران لیکریه توپقران هیرو مثلا بین قیصریه ما گلکن و بگمان روشاوانی امبینی اولیجی جدایه وکی علوی فرانیه وان علوی در واستبن کو لسر دینی خی اساسی کن معنی ایما پشتر ام هاتنی گوارتن پشتر ام بزوره عثمانیان ام بونی حنفی یعنی مسلمان لیتشته بالکش اوه که به همان نابیل خراسان جی هنه مثلا لور توپا وقت توپان در واسطه از چند سال بره چوم نوا توپان جی گریم یعنی توپ قران یک عشیره جهاف بلابونه جهاف قطبونه بیو اوایل خراسان جی هنه مرد کرده از کار مانا بیجم یعنی سر کردن قیصریه بگمان یعنی قیصری کردن قیصری سواس قرشهیر قونیا و هایمان و بیجن اسکی شهیر و وی آوایی دیروکه کوان حوه شیه به هفره چونه به هفره هاتنه به هفره پارچه بونه به هفره شر کرنه به هفره برشی بونه به هفره تی بونه پر جیهان تبلی ها بونه لی تشتکی مثلا بینیم جارنا از دنفسینم حوالی مدبیجن تو هر تشتکی دکی کرد نوسایه لی براستی جی دیروکه کمی پر کرناره هیه گرم ویه بزانه بن و بسر ویجی سر بلند بن نزانم حوال پرساده کن از باورد کم من نکاری از بخوینم اگر پرس هبن هم کارم برشی بدن حوال پرسی ایزا دوام دبیجه نوی گنده ما چرکزن دبیجه او دیتنه که دبی بالcı dibêje memo balcı wêrand bername de ji gotibû ew dibêje em daxwaza ew kê bikin herêmeka yekbûyî li Anadoluyan bikin ku em belav nebin em spas dikin dibe ku wexta me zêde derbas bû nizanim tê ji bo Kurdên Quliyê tiştekî bêjî an jî me pir dirêj yani ne az taybetiş bu kulye çi bejim kulye nezik tayeti baştır bizani Kurdên der dora kulye pirani reşîle me basa reşiya kir eğer xwazin careke din dubara dikim vekî kek îzet doğan jî îzetin doğan jî gotî rast el gundê wana hinek çerkezene wana piştre anîne ji bo ku اوه گند دامزراندی تیه وانا خواندن نیپسانده وان هیا و نظام چکی وان هیا چیه وانا آنینه نها بشکی گند اول لی مخابن حتی ایرو جی پوز بلندیه دکن بکردار همه هم بین کرده وربا نشتجی وربا دیالوگه که وانی گرم تنه اوه جیه مخابینیه یعنی مالسه مرپی خمگین دبیج برکو بسادان سال الورن ده هفره دجین هینا جی دوار ده نابینه وان و کرمانجا ده یعنی او دوار چید کن کرمانجا جبوی کرمانجا فرق نکز کرمانجا خوازن تیکیلی بره چیکن لی او سار ده سکنن دیسال گنده کی یعنی پر گنده مثلا امینی دولت لگنده شو ناونه بیرامن لگنده امینی نزیکی هایمان پولاتلیه دیسا جی گلک گندی گونده هند ناوینه گندی کرمانجا دا گندی گونده آنی نبیجی کرنه که
assimile bikin le tabii ki ser nakevin yani kulliye taybeti acı kulliye tişteki nikarim bejim dora kulliye hemi günde sevkana sevka aşireteke gredayı Rusya'ya az bxaj sevki meşte Ömer'ine Ömerci gredayı Rusya'na yani خلقه خلق خلقه مثل خلق جي tabii ki aşireteke nav Rusya'da giringe aşireteke hatta mesela diroke da dibêjin destê rastê Celaliye'ye mesela xelika aşireteke navdar e şervaniyê xe bi ceng û silahê xe navdarin hema xelika bi wî navê li Xorasanê jene gundê xelika ez heye ez çûm nava wan jî geriyam wekî xelkî ne işte hinek li ciyê dî jene belav bûne bir avayı yani taybetiye kulliye eve işte dora kulli hemi aşiretin Rusya hatiye dor peşkirin tane nabere de hinek nava bajariye kulliye da belin ha Türk ziyade buna de Kozaliye de Türkene Kozali Türkiye u disa nava bajariye kulliye Türk'ün yani prani Türk buna Türkiye jder ve hatini peşre bere de gotun kulukyo yani gündeki biçuk bu hinek Türk diye de bu le peşra na mezin bir bajarı Türk jder de tem le bcidun o bavartkın pranici Türk'ün yani Kürtçi navda hana le belki istedi çelbe nizam te belki başlar bize rasta yani tiştekî kem lê zer hinek ji Kurdistanê hatine quliyê dimînin wisa malbatin hene eşîr hene ji Diyarbekirê ji Urfê ji Mûşê hatine bes paş da hatine yani piştî şera Şêx Seîd hatine ji dû hatine berî wê hatine hinek ji aliyê Erzurumê hatine ew jî li quliyê hene malbatê wisa jî em dibînin û dizanin em gehiştin dawiya bername pir dirêj bû pirêz şora bi kurtasî tê çi bêjî dîrok tiştekî pirî kûr û hûr û dirêj e helbet bi bernamekî xelas nabe teva nabe em ê bername bi vî avayî hîn çê bikin gotina xê dawî tê bêjî çi kerem gelek spas niha min pirsa kek mendo balcı dit ez ji wê dest pê bikim kek mendo pirske divê çi qas Ermenî nav Kurd Anatoliyê de hene çi qas hatine xelaskirinê ew jî rastiyeke dîrokî gerem wê bi serbilindî bêjin ji ber ku hettanî 1920 yan jî 15 gelek Ermenî nav gundê me de hebûn her gundekî kêmanî 10-15-20 malbatê Ermenî xwedî dikirin wana xednav Kurda da bi cî girtibû xeveşartibû û Kurda jî ew parastibûn lê dema ku Atatürk ev derxist ji bo Ermenî ev hate derxistinê ew jî hemî ji gundê me koç kirin mesela gundê me mezine baş kir nêzîkî 15 malbatên Ermenî hebûne hemî ticaretê re meşgûl bûne hemî dukanê wan hebûne xwedî pez bûne ticaret dikirine diçûne İstanbulê Ankarê dihatine piştî ev hatiye derxistin hemî çûne barkirine çûne hinek çûne Ankara hinek çûne İstanbulê hinek çûne Ewropa bî awayî yani bî awayî me gelek Ermenî jî rizgar kirine ji kuştinê tiştê dawiyê de ez bêjim ew e bêguman dîrokeke me pir kevnar heye dîrokeke me ki em bên tu pê serbilind bî heye gerek hemî Kurd vî tiştî bizanibim serê wan bilind be bi dîroka wan yani tu lêkolîndekî 4000-5000 sal berê kokê me aşiretê me derdikeve hole ew tiştekî ney biçûk em bên hinek millet hene gelek dewlet hene tu koka wan 1000 salî nikarî herî ji bo vê gerek bi milletê xe bi netewa xe bi dîroka xe Kurd serbilind bin taybetî jî Kurdê Anadolê serbilind bin adin gerek em bêguman li zimanê xe xwedî derkevin wî zimanê eger ziman hîrok lawaz bîye em axaftinê de kêm bîye sûçê dê bava ye gerek her malekê da dê bav ji zarokê xereb Kurdî biaxe wana fêrî Kurdî bike
اگر زارو که کردی نزانه سوچه ده بابا کسی دنه یعنی دبستان مکتبه یکمین ماله کرد ماله ده کردی بیا خوافتن و اگر تو وقت ده با زارو که کردی پیرنا کی سوچه تا یک گناه او گناه که تو نحقیه یا جی حقارت لکال خدی که شبر که او زمان تا اشکال خد گرتی کرد تو بی زارو که خجی اجبوی وی از ویژم جبو که دیرو که کمی پر کوناره هیه لیمه خوابن جی ام پر بلا بونه گوادن جی ام دویجن مثلا ما بحث کرد جی افغانستان بگره حتی اسکی شهر کرد بلا بونه حجبو کو لسر با کردانا لسر دیروکا وان لسر جواکا وان لسر زمان و عادت و عرفی وان لیکولین علمی بین کرن گرگ کوم هفن کوم لیکولینه یا جی üniversite اگر هیرو üniversite متونن اره از دانم üniversite متونن ایوی کاری بکن تونن لی پکان هیا دبن سیوانا پکانه دا پکان سازیه که آناتولیا کردن آناتولیا نابینه امکانه مهنه قدروی مهنه انسان میتی گشتی زانا پرن امکانه می ماتی گلکن دورده فرسکریک تونن ام قوتی بدن پکانه پکان گروه که لیکولینه چکه یعنی وقت گروه که ام بینی 5 کس 10 کس بین جمع هف هنک جوانا سر دیروی که هنک سر کنجا هنک لسر ام بینی زمان هنک لسر عرف عادتا هنک لسر ام بینی گونا شوپیا وی ملتی لیکولینه بکن به هفره نقاش بکن وک انسیکلوپدیه که بیکاری جزارو که خره بیلن از سپاس کن بوی حوالان همی حتی به شاقه هم گداری کرد بلکی سریوان اشان دیم از ببینید خوشیه ده شبکه خوش سپاس بوی تجیب سپاس مالا تاواج بوی و کد و امگ اکتدای پریز عبدالله دیوزی تیج بوی داوی چه بیجیم کرمک بله ایشی دست پیکه دا سپاسیا همو تماشاوانان دکر همو حوالین حتی نها تماشا ما کرنه یعنی دیروکه که برفره صدان سال هزاران سال هم قهرمانتی هم اخانت هم کشتن هم اک لی بردامه نهایجی امدامی دیروکی رو در باز دبن و وقتی گلی مای ارمنی چاوا کمکوشی در باز بون گلی ما آسوری گلی روم گلی دی چه بسری گلی ما ازدیانی yani ne geleki dur hinji çid qamel şengal el afrine و hami am Kürt yani hami Kurdi Kurdistan hami Kurdi Rojlata navin hami ciya و taybeti ji Kurdi Anatolia navin yani idi hatiye marhale ki usa dora va gelana derbas bu a Ermeniya derbas bu a Süryani a Suriya a Roma a Yunaniya a hamu derbas bu hamu tunekrin le Mezopotamya le Kurdistanê رنگارنگ زمان گل نتف اول هبون جوله را کرن تو نکرن تو کس نیشتن کوکی وانانین راستی مالسف تشتکی پری گرانه پر بیشه نها دور هاتی کرده سیاسی چندی بشار yani hati ve marhale komkuji yani soykırma kültürü soykırma siyasi o şareki dijwar لچار پارچه کردستانه و لحمه دبر کردیجی لحمه کرد جهانه جبو بی کمکوجیه ام پاش و بخینن جبو کو کمکوجیه وک چاوا گل دی تو نکری گل کرد تو نبه گل کرد خلاص نبه ملت ما نی کشتن نی اسیمیله کرن انسان ما و فهم بکن işte diroke de hati jiyan kirin noj de jiyan kirin noj am kumkuji jiyan dikin rojana sadan insani ma şehid dibin pêşçavê me yani em wana hîz bikin em wana bibînin em dijî ve em derkevin li Ewropa yani bêdengîbûnê vêyekî em qebûl nekin çawan behsê dîrokê dikin êşeke çi qas giran e
چقاس انسان فدا بونه چقاس ایش هاتنه جیان کرن لین هاجی هم aynı tişti جیان دکن چما هم ویتشتی قبول دکن چما هم دیجی ویتشتی در ناکبن چما هم بیدنگن دورا وره همیه همی کرده جبر بیجی ام دخوازن هشیار بونه انسان ما رخصتن بونه انسان ما فهم کرنه انسان ما خودی درکتن لحمو نرخی خا همو ناسنامه همو زمان همو تشتی خا و سلاف و ریز جبو انسان خباتکار سلاف و ریز جبو انسان شورشگر جی انسان خودی انسان درد که انسان حزدکه و سلاف و ریز جبو حوال احمد حوال شورش و همو تماشا وانه و گلک سپاس جبو پروگرام که رنگین سپاسی ودک امجی سپاس کن جبر کمون بشتار بون و نرخین گرانبها نیرینن بقدر قیمت بمرا و بشتروان و پار وکرن البته ما دو جارا گودم جارا گودم بیجن دیروک و کشوریا کردن آنا چولی ناوین به برنامه که توانا و خلاص نابه گلک پر برنامه وارن چکرن میوانن هیجا نیرینن و نرخن گرانبها مرا پار وکرن همی دارن همه جارا گودن برنامه بیو آوایتیه بکن البته بشک کردستان آنا دولی ناوین دجن تیبتی جی دورا قونیه آنقره باجار دنج دجین او جی بو 50 ساله هنک 6 ساله کل آنا دولی دجین او جی دبکو ببا مجارا کدن اما بیش جارا کدن او بکن یعنی ما بحثا دیرو که کشوریه کر و تیدا چه در میدانه کد پریز عبدالله گود که ام ملت دین گیشتک بروا تنبونه بندابونه چون لی دم دما کردای دور دورا کردای اواجی به خاطر رخستنه یک بونه رخستنه دبه و پریز شورش رشی دیروک ما هور کور حتی روژا ایرو آنی بس یعنی بداوی جی نبو داوی دا گوت لخه خودی درکتن لنرخین خه لزمان خه چندی خه وشخه حس کرن گرگ بکرن ام دبیجینی مالا و سپاس بوی کو و وار نیرین خب مر پار وکرن حتی برنامه کدن بمنند خیر خوشی دا شوا و خوش به خوش سپاس